murumvikana yuko rwose ari moto ibintu rwose byamaze kuba ibindi ni amakuru adasanzwe tugarutsemo ndetse tugiye kuba tuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye mu buryo budasanzwe. Ngira ngo dufite amakuru menshi, ivumbi ryongeye gutumuka hagati y'uwitwa Ndakugarika ndetse na General Neva n'uwitwa Reverend Ndikuriyo, uyu ukaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ni amakuru atugezeho mu kanya, turavuga tuti uko byagenda kose ntabwo ibintu dushobora kubitinzamo, ahubwo reka tuze tubibabwire kugira ngo n'ubundi mumenye byinshi, kuko twabwiye yuko icya mu gihugu cy'u Burundi kikiba duhita tukibapudetinga kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye biba bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Bakunzi ba TV Duniani Kote rero tubaye ikaze by'umwihariko kuri iyi channel yanyu, ariko tubabwira tuti nyamuneka mujye mwibuka gukora share, mukore subscribe kugira ngo inkuru yacu igisohoka uyibone itari yaba umuranzi, ahubwo ihite ikugeraho mu ba mbere muri rusange. Tugiye kubona no dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera duhera ku nkuru idasanzwe, ubwo nahise naninjira mu cyitwa imfunyamfunyi, ariko ndi mbere yo kugira ngo ninjire mu cyitwa imfunyamfunyi nyamuneka ahubwo munyemerere mbanze nisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Murangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze abari mu gisagara cya Bujumbura, bari za Cibitoke ndetse na za Kirundo, tubaye ikaze mu gihugu cy'u Burundi. Baradukurikira cyane mu gihugu cy'u Rwanda kudeshapo kabisa, bari mu gihugu cya Tanzania, Kenya, South Africa ndetse na Malawi na Zimbabwe. Baradukurikira rwose abantu bari hirya no hino, tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo rwose hari n'abandi bantu benshi bakomeje kugenda badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi bakanabitwereka, bakajya kubona umuntu akwandikira akubwira ati njye ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ndabafana cyane kubw'amakuru ngo tugezeho muri rusange. Ubwo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubaye ikaze, bari Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari za United Kingdom, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Dore ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba tugarukaho, cyangwa se bimwe mu byo tugiye kuba twibandaho. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira tubabwire uko situation ihagaze, ndetse tubabwire n'ikijyanye na kote y'Abarundi yamaze noneho gukubitirwa hareba inzega. Ubu tuvugana bamwe muri bo bakaba banamaze no kuri yo berekeza. Turaza kuba turi ku muzo, ariko kandi rwose tubiva imuzingo. Turaza gusimbukira ku nkuru idasanzwe ikomeje kugenda ivugwa ndetse yanavugishije benshi, ibintu bikaba byakomeye. Ubwo ni inkuru y'uwitwa Ndakugarika ndetse n'uyu mugabo ngo ni Reverend Ndikuriyo na General Neva. Abagabo bombi bari batatu bakomeje kwisubiranamo ku buryo n'amabanga adasanzwe isa n'isa ashobora kujya hanze, ashobora no gusenya igihugu cy'u Burundi neza. Bimeze bite? Turaje tubibagezeho mu buryo burambuye. Turaza kukoza ku kibuga kinini cya Bujumbura iri joro, icyitwa umutekano wongerewe, cyangwa se uyu mugoroba umutekano wamaze kuba wongerwa. Amakuru dufite nuko uyu mutekano ukomeje kongerwa ku mpamvu tuje tukabagezaho. Turaza kugarukamo za Bujumbura, turebere hamwe umupolisi warasanye n'umusirikare bikarangira bose bahasize ubuzima, by'umwihariko bikaba byabereye mu mujyi wa Bujumbura. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye. Hari abakomeje nabonye akomeje kugenda atangazwa, by'umwihariko bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino muri East Africa, byose gatanu kuri kagenzi kako. Ibyo tubibashe kubagezaho turabitambutsa no kuri uyu muyoboro wanyu. By'umwihariko rero twirukanse cyane, murabizi sinya njya mu bintu byinshi. Reka duhite twinjira muri ano makuru, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru ndabona hari umuvandimwe hano wanyandikiye ati Bwana Moses muze kugenda mutuvuganira. Ati birakomeye na hano mu bice bya za Cibitoki, ati amasasu menshi yongeye kumvikana. Ndabona ari umuvandimwe wabinyandikiye ati rero ibyo bintu muze kubidukurikirana mumenye ese ni ingabo ziri mu myitozo cyangwa se ni igihugu kirimo kiratakwa ahubwo kigasubizayo ibitero by'ababisha. Yes, no muvandimwe rero batubwiye ati muze kubiturebera, ariko akaba undi muntu uri hariya
za Ruyigi wanditse ati bariyeri nyinshi zikomeje kwiyongera kandi inyinshi zirahiga abanyamurenge. Ati rero mutuvugire ibi bintu rwose byo kujyana abasirikare mu gahato mu gisirikare nabyo bize kuba birangira ndetse igihugu cyongere kubona umutekano, kuko ahitwa za Ruyigi ndetse na za Gasurwa dufite ibibazo bikomeye cyane. Kumvikana yuko rero ibi nabyo ari bimwe mu bintu by'umwihariko tuza kugoma tubwira abantu kugira ngo bakomeze bakangurire igihugu cy'u Burundi kutajyana abasirikare mu gisirikare ku gahato. Nyamara rero duhita twinjira mu makuru yacu by'umwihariko yo ku isaha, kuko nababwiye ati kijyanye n'umutekano, amakuru arebana n'umutekano na politiki na diplomasi twebwe tuba turi imbere cyane. Tugaruka gato kuri iri vumbi ryamaze gutumuka by'umwihariko hagati y'uwitwa Ndakugarika ndetse na Reveriyoni Kuriyo. Kugeza amagingo ya ibi bikaba byanamaze gutuma rwose ibintu bigaragaza neza ko mu gihe bishobora kuza gukomeza, bishobora no kuza gutuma amwe mu mabanga akomeye y'igihugu cy'u Burundi agiye hanze. Ibyo ndabishingira ku nkuru idasanzwe yangezeho, ni inkuru idasanzwe yangezweho ku isaha y'isaa mbiri rwose za mu gitondo, ubwo nayimaze kurekura ikiganiro kuko nyirekura ku isaha y'isaa moya, ivuga ko ngo hari uwitwa ngo Ndakugarika ngo yavuze ko ngo mu gihe uwitwa General Neva ndetse na Reveriyoni Kuriyo baraza gukomeza gukorana neza, ibi bizatuma Reveriyoni Kuriyo azamurwa mu ntera ndetse kandi bazakomeza bafatanye mu konka igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikimara kujya hanze ni bimwe mu bintu byateze ikibazo gikomeye cyane, ndetse abenshi nakomeje mbona bakomeje kugenda babyibazaho bavuga batese ni gute aba bagabo baba bagiye gukorana nyuma y'uko hari amakuru yavugaga yuko badacana uwaka, ndetse n'amakuru yagiye avuga yuko badacana uwaka abanyapolitike bakomeye n'uwitwa General Neva, ndetse biranavugwa yuko ngo kugira ngo uwitwa Gervas Ndirakobuca ave ku butegetsi bahita bamushyira mu kiruhuko cy'izabukuru, ngaruko yagerageje ngo kujya mu ruhande uwitwa General Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi, ngo arangiza ngo akajya ku ruhande rwe nyuma y'uko uwitwa General Neva Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo agerageje kwirukana uyu General Prime Niyongabo, nyuma y'uko ngo nawe bamushinzaga kugerageza kudeta yabaye, sinzi nimba kudeta bishobora kuba bimaze nk'imyaka 2 tuyazi iratambutse, iyi kudeta igeragezwa no mu gihugu cy'u Burundi, ndetse iyi kudeta bashingije uwitwa General Guillaume Bunyoni wari uri muri gereza, ndetse iyi kudeta inashinzwe abanyapolitike bagiye bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi barimo na General Prime Niyongabo. Murabyibuka icyo gihe uwitwa perezida w'u Burundi General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yaraburiwe, arangije aca mu gihugu cya Tanzania, ndetse indege yari kumuzana siyo yajemo kuko yaje mu modoka aciye mu gihugu cya Tanzania by'umwihariko bahana imbibi, ngira ngo ibyo bintu murabyibuka. Ibyo byose rero birimo biragenda bivugwa yuko mu gihe bishoboka kuza kuba bibi cyane, ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza guteza akaga gakomeye cyane muri rusange. Ibyo rero nyamuneka bikaba bikomeje kugenda rwose bigaragaza yuko situwasiyo ari hatari, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Tuve kuri no idasanzwe by'umwihariko twikomereze, ngira ngo amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo nahoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi birimo binagenda bigaruka ku kijyanye n'amatora no mu gihugu cy'u Burundi arimo arategurwa, akaba ari amatora yanamaze kuba navuga ko arimo agenda agarukaho n'abanyapolitiki benshi kandi bagiye batandukanye. Amatora rero arimo aravuga ku kisasi, ni ukuvuga ngo ni amatora arimo aribazwaho, kuko uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva yamaze gufata ibyo nakita ibibanza cyangwa se imyanya nyinshi. Imyanya ashaka kuyiha uwo ashaka kuyigenera uwo ashaka. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe mu bintu byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse benshi baravuga bati ese ibintu mu gihe byaza gukomeza kumera gutya biraza kugenda bite? Ubwo rwose nahoze mbona ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi rwose bikomeje kugenda
byibaza kuri ibi bintu bavuga bati se ibintu biraza kugenda bite mu gihe biraza kuba, by'umwihariko bikomeje kugenda bituma impande zombi imitima igenda idiha, bavuga bati Evariste Ndayishimiye ntidushaka ko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, abandi banyapolitike bakavuga bati kuki akomeje gufata ibibanza byinshi. Birumvikana yuko rero ibyo nyamuneka ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane, ndetse abaturage benshi bakaba bashobora no kuza kuguma kugitera umugongo bigendanye n'ibi bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Ndabona umutaramu hano yagize ati katurebe ati Bwana Moses uze gukomeza udukurikirane amakuru yo mu Kirundo rwose ngo harimo haradiployingwa abasirikare benshi cyane, ndetse abo basirikare benshi hari n'abakomeje kugenda by'umwihariko bayoberwa ibyabo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa, benshi bakomeje kugenda bateraho comment muri rusange bavuga batese ibintu mu gihe biraza gukomeza biraza kugenda bite. Ni amakuru rero rwose nyamuneka akomeje kugenda angeraho, ubwo ibyo ni bya hano mu Kirundo. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, rwose. Nabuze mbona rwose nabyo bigenda biterwaho comment bavuga batese mu Kirundo mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se biraza kuba bikomeje, ndetse hakanagaragara no kuba hadiployingwa abasirikari benshi. Ibyo ntabwo y'ibintu bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero yumvikana yuko ari byinshi rwose bikomeje kugenda bivugwaho, ariko kandi bikananarizwa by'umwihariko kuri ingingo y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose uko byagenda kose, uretse kuba rwose Imana yakinga akaboko ibintu bikagenda neza, naho ibintu rwose bishobora kuza gukomeza gukomera mu buryo navuga yuko bukomeye cyane. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nahoze mbona ibitangazamakuru byinshi rwose bikomeje kugenda bivuga byinshi, bitangaza byinshi, ariko icyo nababwira cyo nuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje gukomera, ndetse bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Yes, katuve kuri nkuru rero by'umwihariko tunagaruke gato ku kijyanye na hano mu mujyi wa Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke, bayitawe ni umujyi wa Bujumbura ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke, ndetse mu makuru ndimo ratira nuko uyu mutekano muke ari kimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko hano mu mujyi wa Bujumbura. Hari abaturage bagerageje kumbwira yuko ngo umutekano muke urimo uragenda urangwa hano mu mujyi wa Bujumbura ngo ni kimwe mu bintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kidafatwa neza ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'abaturage indani batagifata neza. Ni kimwe mu bintu bishobora kuza gutuma rwose ibintu bitagenda neza, by'umwihariko muri rusange. Ubwo rero ibyo byose bikomeje kugenda biba, ariko kandi bikanavugwa. Amakuru ndimo ndakira nuko ari bimwe mu bintu n'ubundi birimo biragenda biba, ndetse birimo binatuma imari nyinshi zidashobora mu mujyi wa Bujumbura. Bavuga batese mu gihe turaza gukora ibi bikagenda bite, biraza kugenda bite. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, ndetse binateje ikibazo gikomeye cyane hano za Cibitoke. Umutekano ni muke cyane kubera abayobozi bahari ni benshi barimo barakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo byose ugasanga ni bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko rwose nyamuneka bikomeje kugenda bizamba gatanu kuri gatanu. Ubwo rero rwose nyamuneka uko byagenda kose ibintu bishobora kuza guhindura isura. Hari abataramu rwose barimo barambwira ati ku mipaka hano za Uvira ibintu birakomeye, cyitwa umurundi barimo baramurasa akajya gucya agakwira umushwara agasubira iwabo yiruka kibuno mpamaguru. Ubwo rero rwose n'igihugu cy'u Burundi na hano za Uvira, kandi murabizi yuko intare zimaze iminsi yitangaza yuko ari igihe kibura. Ubwo dushobora kuza kumva ibintu bihinduye isura muri rusange. Reka tunabashimire rero.